السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Arjo rediri rejei rihadisi mbavi ulawana ne situation politique iliyo Komor. Bon, leo karina ufanya analizi na critique shangarjo sana ri aborde mbavi ze solution rifikirio kaya lozijo ritoa haremaye krizi vokodo ilona e Komor, haremaye situation de krizi vokodo yeshio wananchi wa Komor ne Komori jimla. Kabla ya ukaya rije haremaze proposition yarjula uzari hadisi mbavi haremaze enjeu politique vokodo ziremawe masiwa ya Komor. Ika ramba enjeu politique ani deze sibabu anziaza kisiasa rawaswili haremawa vahamika udorilio leo he daraja ya maarifa, he daraja ya upezo wa macho ikao do rilonuo en tant que shababi mkomor wakwe shababi uo ngarijisanteo ma averti par rapport ne nizorionshio nizoraenshi nizorionshio objectif do kaya rihadisi ki shababi rihadisi ki Komori ilirisane rirambuwe mbavi zihatwari zilona zilongozini anamasahim ami direct vane kaya ngawe na mahadisi ngujwangalia uni pare apres ipinyi mrangaliao ngamjurambia ikaye son ngaijao njema njema ikake chuja njema njema ngamjurambia ili continue vadzima rihashirishane par rapport ne situation politique ilo harmwe masiwa hawashele ziza dukaya mimi point de vue ya hangu tikati donesa ya ukaya kabati voti Komor ikaramba kabati voti, cela ne veut pas dire que ze voti hizo karjaka uonesa ya ukaya ze voti kazina uresheha hele dzina sharika uonesa ukana kabati wakatenga uzima azali ajoka uresa voti za demokrasi rizionesa makati menji ukaya azali he daraja ya waswili en tant que dictateur, en tant que terroriste, kati pre ya uresa voti za demokrasi na transparence. Yavori renga wakati rieleza le comment et le pourquoi rahamba ya ukaya azali kati pre ya rese voti za demokrasi na transparence. Parce que rieleza Karitsina budi ya ureje ya harimale suala hilo parce que kaliti ya actualité reja harma fazi tena ya ukaya okay wandu ngwaendao solution hindri baada zali ya jorenga ze voti rionesa ya ukaya sisi bon kartu amini ye opposition parce que ye opposition zokweli ngwa wanao na azalisha hii problemu ilone opposition kavati plan kavati strategie donc rikariwonesa ya ukaya ngari soutenir kartu soutenir opposition ngari soutenir wandu walo tayari wende walibere ye masiwa parce que wakati à l'urgence rikawona ukaya yende solution ikaya babu hawandu walona plan waloma déterminé surtout walona watwania surtout
wakae tayari wasihe Komori wende wa libere yemasiwa à l'urgence. Bon, kit même rifanya apeli ya ukaya ya joka njema likaya si mashababi riparana ri hadisi ri elabore plan rifikiria plan ngavoye plan d'urgence ngavoye plan ya long terme. Shaiyo nganza mahadisi wandua wakai wazima wandua tsanganye ze force vif za Shikomori wandua one namna wandua jushinda watsange par rapport nezi hadisi hizo. Bon, apeli bandi za wandu riparana ri hadisi hamami kontimi njilo harima Komori no harima ye diaspora ngamdwani ukaya mikonsi mada hiyo ngiyo ifikiria we sensiyo riwone sawajau ya ukaya solution kaiti harima ye inuramba au soulèvement populaire parce que ze paramètres ze baromètres za ukaya Komori wafanishi he soulèvement populaire kaziti Komori parce que Komori si urambulana haku si ujulana haku et du coup soulèvement populaire ngiyo nziro hoshinda ifanyishie parce que ngasi harima serikali boko ikaramba serikali ya dictature yo serikali boko ngiyo pre ifanye haini zofanya no wawasili obu ya hizo wasahao Komori si urambulana haku yedi ya mwado ya vilido ka Komori asuli vanu si wahara si karjazo ya damu karjazo ya rione damu karjazo ya rione mwana damu ya uwa wako msayafe. Donc ile boya uyeleza ya ukana karna uparisa uhuru watina bwana karna uparisa uhuru watina ukabati hadamu sha zonyangu homdu hamba zonyangu homdu eleza enamna hiyo shay asuli ya hatu siwa Komori kariti pre psychologiquement kariti pre mentalement ya wafronte bwana hamada hizo. Du coup si wasari kwa wana ukana ani raha kariti taye mentalement psychologiquement ya umene batai hamada hiyo. Shaya zinongozi jiri wane saukana wa winji dekayari shindiri tene tsumbili odo winji. Bon, effectivement révolution ifanyishia riwone zajiri c'est pas la peine encore une fois rirejei harima izuika do zajiri leo rirejei vanu iliri hadisi wazima watukufu wananya mridungao ni mjoka uja mridunge après iliri lauze rifikirie wazima parce que vanu question ngiyo nziro dans la mesure où vanu karisu wanilia mndu yende au pouvoir. Vanu maintenant ce qui se passe sibuka ya azali hahibi voti hauka jahiba. Non, ye enjeu ngiyo grave. Enjeu ngiyo grave parce que ngai concerné ou ye maisha ya mwana Komori. Maisha ya mwana Komori yao dayo sisi wasaya riona ukana ngayo enjeu rangu jana ngayo enjeu leo ngariske o yabaki enjeu yabaki madziro maudu c'est-à-dire ye maisha jimla ya mwana Komori ngao madziro jana ngao madziro leo ngao madziro kabati twamaya uke maisha yao ngao na usiku ya mwana Komori ya jo yeshi hauna nafasi ya vola de suite ka hanzari rengemba wakati rione pourquoi si wasaya ngarenda mbio au si wasanga rifikirio kana il est temps ya ukaya surtout da si mashababi parce que si la siri rilo expose harema ye risque ya maisha madziro ikaya odu ya Komori sidema expose dans la mesure où ngarionao ya ukaya wengi harimwati ngarifiao barini
entre Nzuani, il se reste que entre Nzuani ujamaore amjukaya ezendongozi za tsongesa kabati mndu tujua ukaya Nzuani ujamaore ilo lirendeha kaburi yani mengoni mema kaburi mahu yaliyo harima ulimengu, ça veut dire zemaiti ziliyo harima ya ardhi ya Komori Nzuani ujamaore ngizo zinji rahane mahaburi yaliyo harima dunia kamili. Nikarendo tunda ngarjunda yokana owenji harima wandu wao wafiao harima zibahari hizo wao mashababi, ça veut dire wao mashababi wa Komori ngasima victime parce que ye education omsomo upropose wao ye shababi mkomori kauti ala auteur neze makati rilonizwe karamado msomo yavo yodi yabidi jipange ye leo ne maudu ya he maisha jimla ya he mwananti mkomori. Or que yensi ya hatu ya Komori ngiona ze potentialite en matière ya ressources ya ushinda ilele ye mwananti. Donc ka rirenge initiative riono ye ngari nikawe ye partage yenu ye jirma ya hayo ukana siwasaya ngari aminio ya ukana izondrabo ye Komori ye lijimbo lidongo heziwa ya ukaya Komori siti maskini Komori karitina sursu Komori effectivement izo da ni miminga mambuka izondrabo ibidio mashababi surtout rike hashiri ya ukaya vanu Komori iyo mengoni mwezenti tajiri zilo harima ulemengu ze etudi zifanyishi parce que vanu tajiri yonti bokongi yona ze yona zinoramba source naturelle ze etudi zifanyishi emi pa ani ze recherche zifanyishi zihisa zikonfirme ngazikonfirmeo ya ukakomori ngiyo mengoni mwezenti zilo na harima zi ardhi za hao utajiri wa gashi, utajiri wa gazi, ani utajiri wa matière première ngizo zenye shahidi ngizo yote tabiri izo etudes zafanyishiha zilo confirme. Donc ikaya leo ngaramba ukaya embwana ngiyo muhimu vanuka iti kesho ya ukana azali na rohe au yabaki ukasi wasaya ngariele wao ya ukana ngaridhulumishi hao wakati voko ngasina ze resources za kauladhimu ike leo ngarifanisi wao nezensi zilio na utajiri. Comment se fait-il ya ukaya jusqu'à maintenant en 2024 toujours ye mkomori habakisha harima ye zensi masikini siki zilio harima ulemengu. Bon, sur ce, bon, karna utrene haku harimale suala hilo, yoibakisha ukana ya shababi mkomori, haini mzimadasi, yende mbio, ya pruve, ya one, ukana Komori, pourquoi Komori ilio harimaye etari liyo ava hainu jusqu'à maintenant, ya verifie ngujuangalia rekaya sur le net rekaya ngufanyo recherche au niveau za harmaze biblioteki ya tahe ya juwe enjeux géopolitique zilonai Komori ngujorambua uka effectivement Komori ke jalazimu ke banu mananti mkomori shababi mkomori kweli au 21e siècle malgré ze diplôme wandu walonizo malgré izi ankli wandu walonizo wandu obligé wandu
wafieho barini kelswa kauja maore hawe kawe da mahala hundwa jina. Izo wasaya si wasaya ngari aminio ya ukana iyo izo dezari anime sisi ramba ya ukana ile temps ya ukaisha babi mkomori rijikombowe harima ye system politique ikaudu ya imposewa ye Komori ranzi jana ranzi juzi hata leo. Ikarila wayabo ngarjo huja vite fait parce que tuanza nikayemle harima ala hilo ya he comment s'en sortir harima ye crise actuelle parce que vanu karina ujua rambe develop karina ujua rende harima development ya ani karina ujua rikena maendeleo uson rahare jakaya riparisa mshinzi wa sharia karina ujua kana indépendance économique rahare jakana indépendance constitutionnelle karina ujua ani kabati wakati ujua rifikirie maendeleo soni rehare jakaya ngasi stable c'est-à-dire ngebidori kena umakinifu bidori kena stabilité politique ngwa katior jeri kena stabilité économique tant que kariti harema stabilité politique yabo karina ujua rireve stabilité économique yode mana boko ngari ambao kana ngiyo muhimu haini shababi rilamuhe rielewe ya ukana banu inti bwana ya politicien shainu bwana ya huwa wanati jimla boko amfikiri ya ukaya ruwamba ungwa shangiria azali asumani ruwamba ukwatu anirasiri rajivenua riwanao ne dictature riwanao ne prise d'otage inu sonti ngasima convaincu ya ukana Komori ngiyo classé parmi les pays les plus pauvres là-dessus kabati discussion ala ngilo harima comment se fait-il ya ukana ranzi 75 rarenga uhuru hata na leo ribakishe harima ye système hiyo or que les études ngazionesawe ya ukana même pas à 1 million d'habitants rahakar jawaswili avec les ressources rilonizo za géopolitique za ces ressources rilonizo Komori rirambu wao. Moi j'invite surtout nous les jeunes ya ujicultive par rapport à tout ça. Il se reste que ruene mipango yafanyiwa 2006 mnungu jojo reje harime mipango ya Hamada Mbalia wakahifanya ya husule gashi mnungu jojo wireje harime mipango ya Izudin Abdusalami yakahifanya en 2006 surtout ya le gashi ne gazi jojo reje yaone ya mipango hiyo ya kihashiri ya ukana banu. C'est pas la question ya ukana Komori karti matajiri, question ngiyo ya ukana Komori karitu hundra wandu mawatwania watendea emasiwa ya Komori wa aborde ze vrais problèmes ziremawe ya mwananti mkomori. Comment se fait-il ya ukaya leo ngasina zaha ngasi harimansi ya jua ya ukana leo ngasi harimansi ya miro ya maji. Comment se fait-il ya ukanga sermanti hamada hiyo que hata stabilité ya mwenje kaitushinda ya parhana? Comment se fait-il ya ukaya ngasi dans l'océan Indien et karamba océan Indien tout le monde sait que yo des routes maritimes ya he dunia kamili yani karamba de dunia kamili yavo ngarambao Asie ngarambao Afrique surtout ani ze yo de pare ça veut dire ngasi harima ye pare ivirao
ze navire maritime zendao harimo ulemengu ikaye harimo ngarijipositioneo obahanu yabo ani du manière ya géologie ike ngaramba ukana Komori toujours ngasima maskini. Un petit rappel au illustre mbavi zonanzo nambe ani harima etudes za fanishia harima misom ani harima research nafanya basi arzounda ya ukana ze navire ani yo example ntitiri wonesane ukana rike hashiri surtout si mashababi ze navire zivirao harima ye route maritime hiyo wahana droit ziko uliwa yabo basi naviri nzima ani bato nzima ça dépend ne bagari ya he bato yo uliva 130,000 euros 130,000 euros 130,000 euros par navire ivirao harima ye Océan Indien quel soit ngendao Indi quel soit ngendao Afrique na vangar jua ukana ani ze navire pétrolière ze navire énergétique zivirao harima ye passage de l'Océan Indien ani zendao ani en Asie ou en Afrique ndio obligé zivire harima ye Océan Indien abona kanzani wasulinda avanti ntijwala taifili kanzani wasulia ukaa navire nzima iliva 130,000 euros. Comment se fait-il il y a à peu près 46 millions par navire de francs comoriens. Comment se fait-il ukana ngarji positionner harima position amada hiyo ya ukale huko Komori rambe ukana sinti maskini ya ukana mananti mkomori nguyeshi nsini mwa 1000 francs par jour ukashababi mkomori malgré ses diplômes nge obligé ya na marie bahari yaje maore haujaya tahe unono hauya ujaya tahe maisha quel que soit maisha. C'est parce que ngaramba uya ukana kabati stabilité politique du coup kabana ukaya stabilité économique. Donc yabodo bahanu bokosi wasanga ngaramba ukana il est impératif, il est urgent ngiyo fardi aini haini mwanansi ulona watwani haini mwanansi uyelewa ya ukana banu ngasinansi voko yensiyo ngabo wandwa jina waelewa ze faida nutajiri rilonuo wa profite wa utajiri huo au détriment ya mwanansi donc yavo endongo ya handani do ukana wa Komori rikema éveillé ani surtout si mashababi ziankli zilamuhe ze conscience zifanye hazi ya uyelewa ya ukana avanu karitulinda mndu kabati mndu ujoka huja yarilamwe ujoka huja yarihashirishe katidasi hawasi yode komba ya handani ya ukange bidio wanansi wa Komori wende mbio si mashababi rende mbio riji actualize rende mbio riji hashirishe rangalie tarehi iliri jojo vimando ezijao ngamjo rebondise vite fait harimo ze solution parce que vanu ye problème iliyo wanama wa Komori problème iliyo kaiti ya ukana azali en tant que tel kajajo kaya banu yo inge ngupose problème kajajo kabanu ngupose problème azali en tant que tel le problème grave iliyo ukana azali hasutenewa ni puissance étrangère nous rambao la politique France-Afrique. La politique France-Afrique iyo diahansi azalivala après ilo na intere azali yabaki yabo
jusqu'à le plus longtemps que possible. Le plus longtemps que possible. Azali, ngebidori lielewe ya ukawa wananchi wa Komori azali. C'est pas le fait du hasard ya ukana azali leo ya jihunde president wa Union Africaine. Kamre ndo tunze zivira wa harmazi actualité za ulemengu. Mdungu yelewa le comment et le pourquoi azali leo ya jihunda au president de l'Union Africaine. Wanu watukufu ya dunia ngio bascule, ça veut dire ya dunia ngenda uno kauha, ngenda uno changer rythme. Et puis Afrika ngenda uno changer vayo ye rythme. C'est-à-dire ngariwonawe zijirio harma ya dunia ya Afrika surtout ya ukana wenji harma wananchi wa Afrika ngenda una ulamuha na uhashirishiha na urenga zidwamana zahao en tant que tel. Et du coup Mfaransa ngariwonao ukayahadungwa wa mahalani presque stratégique yakauposede ze bazi zahe. Rona mahala ja Algeria ja Burkina Faso, rone mahala ja Mali, rone mahala ja Alger. Yomala nivo ko Faransa hakana bazi nurambao l'Afrique de l'Est. Hakana ze bazi militaire zahe, hakana ze influence géopolitique zahe, hakana ze intérêt géopolitique zahe. Riono ces derniers temps en Faransa hapurchasewa. Na hiyo puissance yuwa kubaliyo kana kabati foto kana Faransa miongoni mweze puissance nkuu za dunia. Faransa hatolwa yabo hatolwa wazima no wandu ndaye karambado wandu daye wandu boko wakaya harmayensi wakausutene ye politique ya kifaransa, ça veut dire wahansi wane Faransa wakahenda heze intérêt za Faransa wasuli daraja wandu wao watolwa harimaze pouvoirizo. Parce que wanansi wa heze nsi hizo a un moment warambua ze enjeux zilio. Warambu wa Henry, warambu wa yaukana zenziza hao ngizo matajiri, ngizo la utajiri. Warambu wa yaukana ye problem yiliyo harima zenzizo ikarenge mahala ja Algeria jau, non si Algeria hunu ha Bazoum. Ndambada huu ha Bazoum ya kau ngamdwe shelewe wala mjone sheleziza yabo. Wajiria kudetanyu menivala wakaurumani ni Bazoum wala mrambada. Waouan duboko wakauklasewa parmi les pays les plus pauvres du monde. Wakauklasewa hamanda si Komori leo liklasewa parmi les pays les plus pauvres. Shaiwa solidaraja wanansi wa hensi hiyo warambua ukavanu yensi ya hatu ngiona utajiri, ngiona uranium, ngiona gashi, ngiona jau. Voilà, Niger. Donc, puisque wanansi warambua utajiri ulio harimaze nsi hizo, wajipose ze vraies questions. Wajelewa yaukana, c'est pas évident. Yaukana rike na uranium, rike na gaz, rike na petrol. Leo riyeshi riklasewa harima zensi maskini zilio harima ulemengu. Donc yede kombe ya handani wa éveiller ze conscience. Wa éveiller ze conscience. Wakati wa éveiller ze conscience ndongo ya alela vili wajiuzisa e problem o mahala iliyo. O problemu mahala ya jihunda dukaya o wandu wakaudirije zensi hizo wakauzidirije au détriment ya hemwanansi en faveur
yahe politique France Afrique. Izo dezajiri Niger, izo dezajiri Burkina Faso, izo dezajiri Mali. Wanu ranzori wasuli nda hubi watukufu. Amanzori wasuli ya ukaya ikaleo karijarambua ya ukaa ensiya hatu ngiyo na utajiri. Ikaleo karijarambua ya ukana ensiya hatu ngai dirije wao ni wandu voko kwati yabo heze faida za heyensi no wanansi shangwa uyabo pour satisfaire politique étrangère, pour satisfaire puissance étrangère au détriment ya he mwanansi hau profite emavosho ya hao nezifamiza hao jamais karina ushinda riji ansortise, karina ushinda riji ansortise. Yavonga mjore bondise tena nambe ya ukana ngasi harima wakati voko ye dunia ifanya basculement, ifanya basculement parce que ye dunia ngiyo divisé, ça veut dire ze puissance zilio harima ye dunia ngizo divisé. Ngaruonao ye zijirio harima ulemengu ya ukana leo ngabo ze puissance za kidunia zianyisiha mabaki ya maili ngabo wa Faransa na Marekani de côté, ngabo Russie na Chine de l'autre côté. Du coup wa Komoro ikaya leo ngaranzao rijitowe harima maisha madziro yanu leo na maudu ikaleo ngaranzao riespere, ikangaranzao riespere maisha bora harima ye leo ne maudu ya Komori ngairifarudishao rijipozisione harima janibu nzima yao. Nikaredo angalia ijanibu yinu ya Faransa na Marekani wanu wambangu wa kontrolewe dunia wanu leuru ambao wodu walona ye communauté internationale wodu wa dirige eux-mêmes ye Union Africaine. Nikaredo anzari jipozisione etwa maya ya hatu ikaino wandu wao yavunga rujamba ukana yavo riperde d'avance parce que wandu wao nda wao wahansi ye raisi ulio leo, wahansi ye maraisi wakaya jana Komori, wahansi ye raisi ulio leo harimai masiwa ya Komori. Donc yabo siwasaya izori propose uhindi ikayari kubali ukensi hatu ngyo tajiri ika nyinyi ngani hamadami karitu kubali ya ukana yensi hatu ngyo yonsi maskini ngebidio rishwazise rende mbio bidio rende mbio rijiralie rijiralie nema adui wahe adui wa hatu leo. Ça veut dire il faut faire alliance de l'ennemi de notre ennemi. Parce que ye ennemi wa hatu leo ye ennemi wahe Komori ya jana, ye ennemi wahe Komori ya leo, ye ennemi ya adui wahe Komori ya maudu. Anfikiri hama aliswali ya ronesa
di Faransa ni dola ya Faransa. Di Faransa ni dola ya Faransa. Jamais, au grand jamais, Komori karinau paro kana stabilite politique. Yode mana raona ranzi 1975 ya problemu ya Komori itobakisha problemu nzima, problème constitutionnel, parce que e Faransa harambua ya ukaya e politique ya Faransa ngerambuwao ya ukaya karinau jua rikaye stable économiquement et kanga si instable constitutionnellement. Yode mana ritulawa harima zitabu zinu zaranzi rangu 1975. Yode mana riona ukana e problemu ya Komori ritoba kisha problemu ya sharia na raisi. Ya ukaleo ya raisi ngujovotiwa mahamili hawiyafanya kudeta mahamili mwaha mahamiraru ya shanjewa waje krizi wanduende mbio ya tolwa waje mdwa jina wandu washanje sharia ya tolwa waje mdwa jina wandu washanje sharia ya tolwa waje mdwa jina wandu washanje sharia. Donc iyo de crise ya ranzi 1975 hata ije hunde na leo na ye system iyo ngiyo contrôler ngiyo ngiyo suivi au millimètre près ne Faransa. Karamba de Faransa yavonga rambao karamba de Faransa yo leonga si mashababi surtout ni mdudunga onga ni mashababi ngamielewauka wuti mwanadamu Faransa madi hali swalihi de système politique français amjorenga mfano mzima ilirika ihashir mfano mzima koma Faransa yajoka uribulia leo Komori rika stable en politique hata rijeri wasuli harima stabilité économique re-exploiter les gashi re-exploiter les gazi rilonizo re-exploiter les matières premières lonizo re-exploiter msomo ani ça veut dire wakaye msomo de qualité Komori comment yajoka urira nsiri wasule daraja hiyo wakati boko yeye nguji declare mengoni mweze puissance mondiale ne shafanya ya ukana yake mengoni mweze puissance mondiale dabuka il arrive à contrôler ou il arrive à avoir des bases surtout militaires harima ya dunia amjoka ya presi ilirielewane yu parenthèse ilinjende je harima isuje mimi ngami maore amjoka na isuje ni abordeo ijomkini shiha inikute cher ça vaut la peine ami maore actuellement basi ngabo mahala hwambao petit mani maore ngiona anizi arudi zombili anizi hanyisi ha bahari tena ngabo grand terre ngabo petit terre basi petit terre ngabo base militaire yabo yambao badamie terre au large ya he bahari ya maore harima e base militaire yambao badamie yabodo vahanu value bazinku ya Faransa ikontroleo ya dunia ani ze satellite nkuu za Faransa zo kontroleo harime base militaire hiyo hamadi namna na zone savanu
et océan Indien constitue un passage mkuu maritime, passage maritime mkuu ya hii dunia. Yabole wa Komori ngarugwaniyo ya ukaya enjeu politique hamada hizo. Wakati woko Faransa ngujisante pourchasser partout en Afrique. Hareplie haremai océan Indien hajahabaki. Ngarugwaniyo ukana selwe moma ya ukana Faransa ngujoka ujayaribulie. Ribaki ma stable. Jamais au grand jamais. Et cas de volonté ya Faransa, honorable a crié. Wananyasi wa Faransa ngamjwe henda arimaze plasi pia za Faransa. Ngamjwe ushemeza ye maji pia yoshemeza. Shekangar lindao Macron. Hauye hama Macron. Yaje apporte solution par rapport aux problèmes politiques comoriens. Ya apporte solution ya zakweli. Ça c'est une guerre perdue d'avance. Yaboleo ekaya ngarambila nao kweli ekanga bo solution ya za kweli da situalia e problem ya za kweli ritualie neze solution za kweli. Sinon garijobaki harema zinsavuho mana pour moi ils ont savuho za he politique ya hema politiciens wa Komori. Garijobaki harema ze ekrasab dala agwa hamba banu ngarjo nganzao risio pareni razida yambe ani ribaki harema shedua raishwata yauni hazime. Ça jamais karna hunda solution. Jamais. Et là-dessus, watika etabiri wandu wati hadalane. Et surtout shababi, ritikubali rihadalwa. Parce que azali, walaka jajilewa, walaka jalewa le jeshi la Komori. Luka jalilewa hata. Longu lirumio, harimaze problème local. Ulirumio tu. Chaka jalilewa hata. Donc ye enjeu, wanakanzani wasudukana ye enjeu. Ye enjeu ngiyo nziro epi ngiyo colossal. Nganzao wanduwa hashirihe. Nganzao wanduwa basauhe waelewe. Epi wandu waone namna je wandu waduka ushinda waji debarase ne yezinu. Waji debarase ne yezinu. Kaitina mrwadi watukufu hokarijeri hevanu rideyeola rilapizeola kaitina hata mrwadi. Parce que izo ngazi profiteo wawi kaudo walio yabo. Donc sisi ngarambao ya ukaya ye solution iliyo watukufu wanama surtout mashababi dutwalia za kweli rifikirie ndahuvi uhoyabidi rireme omango ili rihunde majawabu ya lazim. Yabudo vana kanzani wasuli haurejei ahamba ya ukana ye bahati rilonio Komori doudunga ye vague doudunga ye changement iliyo harema ye dunia ya leo rijipositione o mahala ya lazimu rijipositione pour qu'enfin on arrive à avoir le vrai indépendance. Parce que Afrika ya leo ngiyo révolu. Afrika ya leo, mtukufu Kadhafi, j'espère que vous allez bien. Donc Afrika ya leo, yo Afrika boko ngiyo révolu.
yu Afrika boko ilamha ngelamhao shaisha wasaidia dukaya washindi warambua ya adui o mahala yaliyo washindi wa determine ubahanu valiyo ya adui damweje engar dufanyaje rijidebarase ne adui wa hatu. C'est là où j'invite nous les jeunes ya uyelewa ya adui wa hatu leo de Faransa ikatamba de Faransa yo de système France Afrique parce que ye système yo de yahanti mabwamana wajana waranzi 1975 yo de ya fanya ya ukaya Komori Karitima stable politiquement ranzi 1975 hata ije waswili emakati rizambao yanu. Parce que banuye problème kaiti ya ukaya azalia rohe. Non. Yo urgent. Le problème ya urgence iliyo dukana azali ngebidio à tout prix haini zofanya rifanye no azali ya rohe. Ça c'est urgent. Parce que imaraisi wakayabo hau imagwamana politique wakayabo certes wakaya pour des intérêts za puissance étrangère sha omwe kabajaka ya ujewiri kabajaka ya ze crimes ziliyo actuellement kabajaka ya umavumastehi uliyo abaha. Ça j'accepte ya ukana yongi urgent. Sha ye problème comment lui faire sortir les solutions kaitina et ma opposant politique. En tout cas, les preuves ziji justifiées ya ukana owandu wanu wajipara ma opposant politique kwa tina solution. Na tsidoka ya kwa jaju hanza wake na solution shaye problème ukweli iwa dépasse na yabo e problème ke jaju wa dépasse shahama kwa turambua au hama kwa tutahawarambue ya adui obahanuika udo yaliyo haizo ikangaranzao risove ya hatu ya Komor ngebidio vabuhe mouvement indwa jina ikati deze mouvement ziliyo sur place. Ngebidio vabuhe mouvement ijohenda harema essence ya unjia na magunjini dao ne adui ikao dorilo na leo ikari njia na magunjini watukufu dasine Faransa reka directement reka indirectement basinga ngari ngamina certitude ngamina yakini ya uka tellement ya Faransa kati pre ya perde emasiwa ya hatu ya Komor kati pre ya perde ye position yahe à l'océan Indien kati pre hau perde Maore ikaba jiri mbana ya zakweli azalingu do savante d'une manière ou d'une autre. Amrejezo na beukana ikaye Mfaransa harambua ya ukana ngabo wa Komor walio madetermine ya uka kut ngebidio azali ya rohe kwa tsuvira ngaoprewa kupeye pont s'il le faut wone Mfaransa no azali ya rohe Mfaransa ngujoka oblige yamlashe azali na ike Faransa hamlashe azali
le jeshi la Komori tidel do hanta azali yabo azali ngujo sabonti usiku iyo usiku ya Mfaransa ya juu kubali uka azali ngebidio ya renti za dhamana za Komori wodo usiku kabana ufanya hata lera azali ngujo sabonti sha engar do fanyaje hatari wasuli yabo ye solution kaiti ya ukaya ranzishie Faransa avant ya ukari mwanzishie ngujuo ye solution kaiti ya ukaya risiso wandu hopareni ils s'en foutent complètement même si risiso wandu hopareni ara Faransa ikaramba Faransa ils s'en foutent complètement abo azali ils s'en foutent complètement même si ngarifuma mzima hata rehise ils s'en foutent complètement et kazi intérêt ngizo protéger pour l'instant haremai ma politicien walio Komori azali il est le mieux ya protéger ze faida za Faransa donc uo de ulio ujokaya jusqu'à l'éternité atajo ufa Mfaransa kiemdwa jina. Donc ye solution mashababi wa Komori. Ye solution mashababi wa Komori ngiyo yabo. Ngebidio riji attaque à nos vrais ennemis qui est la politique française en se ralliant à leur ennemi. C'est chez Zungushu Hambaka, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ya adui wahangu wode mwanzani wangu. Na hiyo yoti processus nyangu yoti nzia nyangu kitmem ijokiri kaende mbavi ijokiri kaende mbavi shayo c'est la seule solution wanama watukufu c'est la seule solution dukaya ritawe ye politique ili ritawe ye politique ya instauré wa Komori ranzi 1975 ye politique ya instauré wa Komori yo politique ya instabilité parce que muhimu iliyo vanu dukaye Komori itiparoka ya stable parce que ekaye Komori ngiyo stable yabo ngare ekaye Komori ngiyo stable hanziaza sharia ngiyo na sharia shiliyo stable yabo ye Komori ngaendao ya hunde fazi ya vili ya stabilité économique ekaramba stabilité économique yabo ngarendao ra exploiter ze sources rilio nizo yabo mwanati mkomori ngondo yake hashirukana vanu ngasina nzia ngasi harima yenzi yanku ya he dunia nurambao route maritime ngasi harima Ocean India ngondo ya rambu weya ukana ngasina gashi liliyo jinji rahanele gashi liliyo katwari yabo ngondo ya rambu weya ukana ngasina gazi haze sources zozonti pia nekayem Komori hawasuli daraja ya urambua zendongo hizo yabo ye Faransa automatiquement yabo ha perdre point stratégique parce que yabo ha perdre Maore yabo ha perdre Océan Indien neka ha perdre Océan Indien yabo ha perdre ye puissance ya hahe hamade namna Kissinger wo le conseiller mkuu wa rais wa Marekani amba ukana arma livre yahe amba celui qui contrôle l'Océan Indien contrôle le monde ani haini mru ya joshinda aremaze puissance haini mru joshinda ha contrôler Océan Indien yabo ngu contrôler ye dunia
wode anzishi ya Rusi yamba ukana Rusi kana uparoka ya puissant kana uparoka na puissance mondiale tant que katina ye contrôle ya mer Noire yode mana wona Rusi ya tiopre ya perde ye guerre ya affronteo ye guerre iliyo hava ye guerre ni ya Rusi na Ukraine na yode maana tena ye Faransa ne Union Européenne ne communauté internationale washangiriwa ne Marekani watio pre waone Rusi ya ganye ye guerre ya Ukraine ye guerre nda yowiyo ye guerre ya Ukraine ne Faransa ne Union Européenne ne zensi ne pays occidentaux zinu guerre géopolitique zinu guerre za stratégie azali il est là pour protéger des intérêts za puissance mondiale yode manara hamba ukaya hahansi wa vala hahansi wa harimai Union africaine pour protéger ces genres d'intérêts hahansi wa président de l'Union des Comores pour ses intérêts yode mana ranzi 99 mono ze études za helegashi zafanyiwa Comores en 2006 ze études hizo zikaanza zirenge formu. Ça veut dire zikaanza zionele jua. Pourquoi? Parce que rais ya kaya Komori yehwamba Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais huo hakaujiralie na Gaddafi na wanuma Iran wao de maadui wakade maadui wa he Faransa yode maana ye dosi ya helegashi yakahanza iwonele jua na izo mengoni mweza tsonga ukaya sambi vala yaliyo vala kana uparoroha pourquoi? Parce que e Faransa harambuwa ya ukaya ye mru umetrize ulona influence Komori pardon ujoshinda ya maîtrise ya population ya Komori Abdallah Sambi ne mwanadamu wola Faransa katum contrôler, ça veut dire Faransa katum maîtriser ani si Faransa mnamba électron libre sur le Faransa et du coup Faransa nge obligé heze intérêt zahe heze intérêt géopolitique géostratégique zahe Ahmed Abdallah Sambi yabaki bala ya éliminewa politiquement et mrufanyoye bulo hiyo yewamba Azali Assoumani. Donc pour que renverse Azali, il n'est pas question ya ukarjeba nur dola pizana yabo ngarinjia uharema ye jeu ya he Faransa ngarin pour allez, ça veut dire instabilité parce que ye jeu ili yobanu dukana Komori kai instable yabweka leo rinja harim mashababi surtout mimi ngamrongoze mashababi ikaleo si mashababi karijalamu haraelewa obahanuze faida za hatuzi liyo ni maadu obahanu waliyo et commence à sortir ngarijo hujarinji harima yejo ridode ya Razida ridode ya Mwinyi Baraka ridode ya Mramba Ndovi hawansi pia et pourtant wao kwa tina shawiri toka ulonsi ekati le shawiri walonilo na hilo ngilona surtout ya diaspora ya Faransa ngilona mashababi walona ilmu mdujametre larifu janati msive mbavi ngalifikiri hama omkowa hahe Senegal handiso lamha handiso rambua mbavi bon je sais pas parce que
ni mwana ya leleshe ha Faransa surtout fanya misomo ya Faransa. Moi personnellement je fais pas confiance sha si wono hama hali sorambu ambavi nambe ya ukana solution kaitina wala solution kaiti harimaze nzia zila solution tizamba banunga mzirejezo ya ukana solution problemu ngiyo grave rahano kaya azali asumani na lawe na ngarjo wona sami tani siwa ko morisonsi shekaya karijahunda tartibu rajiralie ne adui wa Faransa ngabo interembili rijozi Parisa yabo karijiralie ne adui wa Faransa ikatambadi adui wa Faransa na rangalie dunia inamna iliyo dunia yanyisi ya mabaki ya maili dunia yanyisi ya mabaki ya maili ngabo yakarambade dunia zote ze puissance mondiale ngabo ye Faransa yongio wazima ne Marekani ngabo yeshini ngao wazima na Rusi yabo heni wandu yabo ngwaona lefumvula hao ani savediri ngwaona zenti za hao wajiralie ikakarjeda mbio rajiralie no wandu wao karna hunda solution. Désolé karna hunda solution savediri ngardo hunda ikabo ndo ja solution yo solution ijoka ya a court terme. Example yekaya mfano hadisi azali hatsolala leo hafu ke mwanadamu ngabajoja mrajina no ujoka oblige ba jimrajina shemrajina ujo huja et problème dazinu hizo ça veut dire mkomori toujours ngutujoka oblige ya la wenzuani ya jemaore mkomori toujours ujoka oblige ya lawe Maroku ya pashe kwasa huenda Faransa. C'est-à-dire ze problem zahe maisha mshinzi ne maisha ya Komori kana ubadili donc ze solution bili do kanari hunde ma vrai patriote ça veut dire wandu mawatwania waelewa watwani wa hensi na yo Komori ngabo zero parce que Komori karitina education civique ça veut dire karijalele sheha harima bumba la hwanzanti sikariji valeur yansi yode mana bukongo joona leo mdu hanikiwa 1000 francs 10000 francs hakapre ya huze ungwa na wahe parce que karijalelo karisina inurambao civisme education civique yode mana ujoona ukana majeshi nani majeshi walwe yabo pour défendre nation wajo waolao kaya banu ani banunga ripuse wao harima error waduka prewa zifanya hasibabu ralijana na majana maili parce que karitu jua valeur ya watwani karitu jua ça veut dire karjalele sheha ani wa Komori washashi walona inurambao ani civisme watwania wa Komori ubakisha harimani dabo na hima banu nambawe namna yabo wanaangalia au ngajua fikirukana bala mi watwania hata nabo jua kirukana nsinamba watwani tojo kiri ani wajemdu banu ya jana mbi ukana kushia ngam pre ndo unika 20 euros par jour no rentize bwana hizo kabisa jono na bana mfano wa hadis donc ani hapa mazo nambe ukana yodeza ani e problem ya handani di yodukana nganza watwania waza kweli et puis ya hunde wo msaada waza kweli ni msaada huo kuona ula wa harime Faransa au harime Union Africaine au ya Union Européenne au ya communauté internationale. Jamais mala hundwa jina soulèvement populaire yo kiri sha soulèvement populaire yo fanyishi harima wanadamu bokongo wa averti ça veut dire wanadamu bokongo ajuao e shatsonga wa wanao
shaleo ngojishia ukaya no banu yakanga manzori sihe nambalo wanahanyu banu savzir singari wanao hasibabu ani hafaida za mwenye baraka yabo mimi nsipre mimi shawali nsipre nsopareni kama mwenye baraka kajaja paske tielewa ya ukaa banunga mnawaniliye mwenye baraka tielewa ya ukaa banunga mnena waniliye burhani haunga mnena waniliye mdu fulani yode maana njuhamba ukana sina usopareni nidana waniliyazi haki za hangu ikaya mwenye baraka kujandunga hawe mwanaho kajaja stadiri raha karjaelewa ovahanu ze faida za hatu zilio karjaelewa za bariri wanao za bariri wanao rakarjaelewa lupurukwa donc yode maana ateleza namba ukana mbwane hadani ngebidio ye mkomori ya éveiller ya conscience ya elewe pourquoi ngebidio ni jibate pourquoi ngebidio ni wane mkomori hasa haelewa kitu tosha parce que ya adui ngari wanao na puissance mondiale puissance mondiali bahatirilo niyo ekari parisa mkomori watwania mkomori ya ele waweze faida za mkomori bahanuzi liyo ngebidu ajiralie na mdubo kongu joshinda ya gabili ya adui da mweji ya adui de Faransa ya adui wahendo vi simambiani ukaye dunia namna ili yongi yo divise en deux. Donc hamwiso ngamjamba ya ukana ye solution mimi ngamfikirije à l'heure actuelle harma situation bokolo iliyo urgent ya situation wana makomori ndio ya ukana babuhe mazababi babuhe mashababi wakae harma mwebe mzima ça veut dire waonane ça veut dire rionane rikana namna ya ujulana rikana namna ya uonana wafanishie mbadiliano mafikira haremo mbadiliano mafikira uo nga ujoza ya plan nga ujoza ya strategie haremo ya strategie hiyo nga wajoka kwanza wabuhe do créer ye plan wandua créer stratégie et puis waone wandua jiwafikirie ye faisabilité ya stratégie mazababi wao ngebidio wakae mazababi mawatwania tuduka wasomo mawatwania sikubale dunia ya leo kama tumbi atusoma dunia ya leo ngasari dunia boko zendongongizo mkononi ça veut dire à partir ya telefoni yao boshababi ngojojua haini luhauta hauji informe ekango tota haujue zilio harima dunia ekango tota haujue zilio harima yensi ani ngiyo koden donc ça n'a rien à voir za diplôme kampaka ukena doctorat ukena master non tu peux ne pas y avoir tout ça uke bien informé donc ganzo mashababi walio ma informe mazababi unurambao ma averti il faut des jeunes avertis et puis watanganyie wafanye unité ça veut dire wakae union de force des jeunes avertis pour élaborer un plan et une stratégie pour mieux s'attaquer aux vrais ennemis. Yode namna rijo waswili haraka. Namne katsida hiyo rijo bakisha harima ze buzz, ribakisha harima ze insults, rijo dezana, no pulana, no bwaniana, no fikirliana nai, no puwa, no shakarna wasulibahanu. Karna wasulibahanu, kabati nongozi jo change. Vale hadisilwe bala actuellement azali hasaharenge, asavadira azali hasaharenge, kabati photo, yeye azali nuandwa ngwa juwa ukakawajarisi wa vote là-dessus, izori zamba mali namna nazababanu, yori zamba kabana ukavoti za transparence. Kabana ukamandamano ya zakweli parce que si wahara.
ça veut dire ze ingredients za fanya madamano kartenizo parce que raha karitu jua ngari wanilao hinri donc kana ukaya donc azalika na condamné wane communauté internationale na union africaine parce que wao do wamhansi yabo pour leurs intérêts wao isanfu ya ukakomori ngari wanao karsuwana ukwana kauja komori bari supara komori ongo ya pour leurs intérêts yemru défendre les intérêts zahao komori Afrika yefambo azali asumani en tout cas pour l'instant wowe kawo le wakati waelewa ya ukana azali maintenant ngemdumdu hazi hamade zaunda bagbo wauno kange mdumdu hazi ngodo no la taifili ngwajo humremplace wati yemdu jina ujo favoriser les intérêts zahao wodo aju décide ikangara nzauri changer ye cours ya histoire ikangara nzauri changer ye système ye biduye mashababi éveiller ses conscience rikutikubali ukensi hatu yo maskini na rikubali ukensi hatu ngiyo tajiri shanga ridhulumi wao ngasina utajiri he mahali he position rilonio ya geographie ngasina utajiri heze ressources naturelles rilonizo ngasina utajiri ani he bote ya hatu parce que zinsi ya bote ngasina utajiri wowote pia sha ngaridhulumi wao ni waridhulumu wao duwa Faransa ala fois wazungu waadu wa politique wazungu ma politique française ikao ngwarumi yao wananchi wa Komori wafano nao ili waridirije ya udhulumiho de shababi mkomori wode udhulumiho parce que wode yabidi yasome msomo wa kalite yato uhura wode yabidi yakena maisha ya lopre ya fieho barini parce que maisha ukayati ya tona twamaya wode udhulumiho de shababi donc amfikiri ya ukaya c'est bon pour aujourd'hui tikamle haku na botsa bantu anzalenge wakati mwinji abo mfikiri ukaya tikamle haku donc ambosho marahaba le combat continue et combat naendelee ngarjwa encourage wanuma influenceurs wa hatu wa sanao par voies et moyens wa éveiller les consciences za shababi mkomori ngarjwa shukuria wajawe mashababi boku waonesa resistance parce que wanika wazaya espoir harimwa peuple boko ika totalement désespéré mfikiru kaya reaction ila izidi unikatwamaya wananchi wa Komori ya ukaya banwe mkomori andi solamha ila message fort yaka ubidi wanduwa profite ya uonesa surtout wanuma adui wahe Faransa ya ukana na riprofite ye jeunesse ila parce que mono jana izajiri ikale wori wandu wala wapuza na mbalongo wapuza na ndongo fulani sabungono ikari intervene abaha en wakati hanzari intervene Faransa ngujo ka oblige la shi azali parce que kana ukapre wale Faransa kati pre Russia je Komori haini wakati ya jo sante ya ukema shababi wa Komori ngoma determiner wa mpurchase ngujoka oblige à négocier ngujoka oblige à négocier ne kangu hamba kange oblige à négocier ikange oblige à négocier yabonge pre alashe azali yabongu soit ngurumio azali wandu wa négocier soit ngujumlashe mfikiru kae kangabo Dabala mkomori utsidaba haelewa utsidaba harambua shekade mwanada zenu za rezo sosio dolinda ukana harimu nyibaraka harim zimba hari razida hari abdala agwa ils vont rien faire même si wajuhanza bokowe même si wajuhanza sha kabatsinzia même si wajuhanza donc ursila pizane ridezana pour rien na rikensi rifikirie masulaha
rifikirize ze tabo banu batuzilio namna ajeri jo hunda solution ya za kweli, namna ajeri jo hunda solution ya za kweli. Amfikirukana rionesi wa mifano ya Niger wa renge mfano, Burkina Faso wa renge mfano wa Burkina Faso, renge mfano wa Mali. Izonti vokuzikana ma dictateur, izonti zaka hamadi za hatu zaka ukontrolewa hamadi ntia hatu sabu ngono sha walamha paske enzia washindi waelewa ya adui wanu yaliyo wajiralie mahala ya bidi epi wahunda na nushinzi. La solution est aussi simple que ça. Wanama watukufu, à bon attendeur na mshukuriani, marhaba menshi.